justice. Tengah ya ke coba kelai nai. Sini coba ya kaya. Sini belum ada kita nak kau nai. Aku coba tipu tu nai. Lahar asu lagi bawa satu zorawo. Tam ni bagai no kino nuke je lama ka polok kai lagi ya sai. Bila serang Sathi te dongor TV no like hamai maya paru. Ini seng tamni bangai mak kutum like apni karau nungkha thangnai 26 tarik March 2000 na February 26 tarik Februari 2022 ni hor ঠিক সাড়ে 10টার সময়ও হরক বুড়ি বরক जों सिनिया सिकक रक फायै साइमरवा हाथि तलाबो बिल्डिं खुंसा दङ आबोनि नकनि ताइलाम तख्रौबै बिसैनि मानै जत दङनि मटर ग्लास टाइल ब्लांकेट गोबांमोन नेसेसारि मानै दङ आबोनो बरक लुटपाट खायै गारिवो दानानै नायखा गारिवो दास्लाया सिगांनो एलाकानि बरक रक जानामाङै बरकनो आटक खायखा आटक खायबानि फले परेबो गोबां बरक कुथुमखा गनदुलाय इंखा तारपरेबो जों खरगुरिनि बिसिमो कनै मारमानि कनै रकनो गनदुलाय खायजाखा बनि परेबो जों पुलिसनो इमिडिएटली इनफर्म खायै बरनि थानि जों हैंड ओवर खाय रखा अंके 27 तारिख नि हर 11:30 समायबो किला पीएस नि पुलिस रक थांगै इनोसेंस बरकनो खेसावै तै फैखा आबनि बांगै जों आ बरक कोनो जागा कोनो स्पॉट ब इनवॉल्व करै ते एलकानि बरक रक बहायनो सुबा बुखा सुबा तखा गनदुलायबा जों साइमैया हाइफानो जों गतना खानाखा हंखे एलकानि बरक रक आरो कथमै दाक्ति दाक्तिनि पुलिसनो इनफर्म खायै हैंड ओवर खाय रखा आफ्र मंगसानो बरक रक देराजा करै जों याफारि रहजाक तारपरेबो बरक सेनि दुसि खाया बरकनो पब्लिक न हायनो विदाउट एनी रिजन्स एविडेंस हारा जे एरेस्ट खायतलां थांखा आबनि बांगै जों तिनि आन्दोलन आसकजाक आ बरकनो दायित्व मा फियकनाय तेई बोसों खबर खोनाखा पुलिस रकनि हयते बाहायके हमाले तेई बाद बाकी 5-6 जनाबो हायनो इनोसेंस बरकनो एरेस्ट खायफिनाय होनै जों खोनाखा आबनि बांगै एलाका बिलायनो तंफ्लाजाक थुमालिया चालायमालिया बोरै सराय बेबाकनो तंफ्लायजाक आबनि बांगै जों मा खायखा जों सल्यूशन नायो पुलिस प्रशासननि हयते बा सिविल एडमिनिस्ट्रेशननि हयते जों सल्यूशन नायो जे जोंनि एलाका डेभेलप फुंथों कोनो दिनो अमाहाय ट्रबल्स डिफिकाल्टिस रक ताफायलांथों जोंनि एलाकाबो आबो जों नायमानि कारण अमनो जदि पुलिस प्रशासननि हयते जोंनो एसुरेंस रखा हंके जों याकारि रनाय उरुद ब्लक खायमानो हि जों साजाक तारपरे जों नरक फाइना किसी सासकां किल्ला पियासनि ओसी बाय जों कक सालायखा बसाका जोंनो कॉपरेशन खायखा जे सोसाइटीनि लीडर एबा के चौधरी हायाखेबा क्लाबनि प्रेसिडेंट बरकनो इनफरमेशन रयावै जों के बरकनो ते एरेस्ट खायलिया जों नरक बाय गाहाम हाया सालायमानि परेवो यागोलो जों आबहाय खायनाय हनै बरक गसजाक आबनि बागै जों ताबक रसानि तियारो दङ खरगुसे एरेस्ट खरकसान अंख बनि बुमंका साथि जमातिया ब कोड प्रोड्यूस खायजाखा रिमान कयदिननि तबजाखा आवासं सिया ताकसु जरा नरक जे ताव जे लाहारो जे आसु लायमानि अबनि अथायनि बुमके ताम अमंखा नवाबारि गामि केताल जागो ओ लामातै बियां पासाबा बियां थांमान ओ लामातै ओ लामासि ताबक थांखा हांके रायो मलसम गामि सगैनाय बनलाय थांखा हांके खैफ्लं yang Assam Rifle Camp Dojonogor ayang khaba athrabola ukasaro painai omongkha Killa
Udaipur main road. Tabuk sang jora nong saborok phai nei pekya. Tabuk jora ekmatro sudo phayo Killa PS ni police prosecution rok phaikha. Tei boni yagulo kebu civil administration phaija gya. Borok ta masas rekha. Borok rokha जों ते ओमा हाय निर्दोष बरक रखनो ते एरेस्ट खाइलिया जे एरेस्ट खाइजाक बो तो कोर्ट प्रोड्यूस खाइजाक हंके कोर्ट नि मामला ओमा थांसनाय हायफोनो ते बाद बाकी ते जों फ्यूचर ओमा हायके इनोसेंस बरक न जों एरेस्ट खाइलिया हनै बरक एश्योरेंस रख जे एरेस्ट खाइजनायनि उपरक कोनो कायसे एविडेंस एबा कोनो बाहेरक तो दं बरक एरेस्ट खाइनाय कोनो एविडेंस करै बनो थुइ तंमानि हरो सारो 11टा समय बासाग्रादि फना नै ससाका ससमानि यागलो हंकेनो एरेस्ट खाइतै फैका खाइतोमनि यागलो किल्ला पिएसओ बनो बाथाग्रलिया डाइरेक्ट आरके पुरत लांथांका आरके पु पिएस उदयपुर Kubulo jodi borok jodi nong kong mote khaya ke biskang rok norok bo bhai rok sobawo. तंगमुनो बरक एश्योरेंस रवै जदि बरक नि एश्योरेंस डिनाइड खाइका कक नि मते तंगलिया हंके अमंका सुदु जमातिया एलाकानि उप्रश्नया सारा तिप्रासानो जों बेबाक तिप्रासा बाय कक सालायजाक अहायं गोनाङै 19टा कमिउनिटि बाय जों ककदुनि बिसिनथि जों सालायजाक तेबो कतर आन्दोलन अंनाय बोसोराव थागैने आबुनि सीमा करै निनि सिनि मंकिसा Ani Sinimangka Victor Jamatia Village Saimarwa under Killa block district Gumoti. Ang kono political bay involved kerui taksuk jora piaba society ni kaisa ang Yaprekital Club ni president. Tanggal 26 Februari 2022 ni paro Saimarwa paro kaisa gari arah Thang Lahar, jauh Thangli perasa arah paradino, je khali nok tongmani, unogo perasa borok Lahar, amani pore arah ni pabrik lo, je arah je cuma arah Saimarwa ni parania, pora elakatena, ayo sikoknya orang borong aja, borong mani pore, kena maruk jahat perasa, khari Thangkata. Khari Thangmani pore ja kuni mazak naina sobo aba boro ara jaga onek butok nglaila ha tokmani pore जों no khobor mani pore जों thangai nugui phika je sini Killa PS thangai nugui staff nugui kha je borok no mane khub injury obostha ta boni pore gari sok sajaka o marti gari no mar boni pore thangnai satai je salni sekango hahen bopo je bujaknai khoroksa jibi wa thila bono tuwi kaisa khoroksa borok ara parani romjaka romjakmani pore bono innocent he bo parani innocent he hawai tinika asamane pore sudu innocent ya bono dai je dara buskango je tongnai borok bo haike arrest mat lagi omo hai he parani demand khai bulanda pura elakani demand khai to demand no je to angbo ang salaika borok bai kok salaika elakani borok bai kok salaika yang masakati ka jototuku pa সম্ভব आं आइनगतभावे এবং आंनि उपसुरक बाय सालायो आंबो चेष्टा खालायनाय आइ सालायनायनि फरायनो बरावबो एसे आंनि अर जे उ ककनो एश्योरेंस मावो दिनै जे रुट ब्लक बरक जास्ट उइदिराव खालायगता हायसे जे बुजाकनाय रक बर बुजाकनायनि मुंखे खरकसके सुमन मिया एते खरकसके थैनायनि मुंखे जास्ट टेप जे थैनायनि मुंखेनो उठपल टेप बननोखा आमतल je sumon miya hin jete khoroksa hospital ta bo khano borti bangkena yang asam etei masa khare thangnai bo asam ne hin khanago takko ento sung asa clear ke boni address na sung eta establish kaya ko abon sung under investigation dong bono bo sung abak khai mane esta identify khlaibani chesta khlaidong sini police block kate arrest khlaibani mungkin Sathi Jamatia aba Saimarwa ni parani na bono je arrest khlaijak mane abo ki kono evidence noti ba kono video eba picture oba hero kono evidence noti na to tabok to under investigation motabok toma phai bono tabok poroboti somoyo boni step ron tabok under investigation bono kono kichu tabok samaya basa ya bono to samaya to jeto bo investigation tongo ba after investigation mani kore ni bo samane haisi abo Killa thanani usi ane mungkin Kasokha Jamatia
aba usi Killa police station Oke, tahu sejarah, ini sejarah nih, bagai kita aja lama kasuma, abu beg rosnya jaga kan. tabak borok bai elakani borok bai kau salaiwe ja borok bo buchika ani समस्या no ang borok ni समस्या no buchika ke borok no kisu point kathalaiwe ne jeng ta kathalaiwe no o rasta no withdraw khlai